Mali Maria, diha lang sa ka ha. Kay di pa ka pwede mo lingkod kay mali ang imo answer. Bagong Bayan Maria. Ma'am! Present, ma'am! Dalugdog Claire. Ya, wala pa rin si Kirara. Absent siguro to si Kirara ba? Basi. Dalugdog Claire. Dalugdog Claire. Unsa magtabi lang ka diha? Huwag ka ni ma'am. Present ma'am. Tuloy longsod Kirara. Absent, ma'am. Nakitaan man ako to ganina, ma'am, nang hugas pagplato. Ah, absent di si Tuloy longsod. Dudong Pawix Jr. Present, ma'am. Sige class, mag-mathematics ta karon. Kabalo na ba mo addition ang tanan? Yes, ma'am! Clear, kabalo ko mo addition, pero gagmay lang ang numero akong nahibalon. Kabalo ko. Late na si Paani ron ba? Good morning, ma'am. Good morning, mga classmates. Good morning Kirara. Oh, late man lagi ka. Late ko, ma'am. Kaya gipahugas pa man ko ni mama og plato. Sige, sulod na Tuloy longsod. Yes, ma'am. Late lagi ka, Kirara. Pahugas pa ko ni mama og plato, oy. Naghilak mo dahil sa ganyan, naghipahugas siyang mama. Hilak day ko, Maria. Wala man. Naghilak bitaw ka. Margibungalan, may kasi mo mama. Mga bata hilom na kay magsugod na ta sa atong klase. Yes, ma'am! Class, kinsay gusto mo answer sa number 1? Mama ko, ma'am. Ay pani si Tuloy longsod oh. Abtik pa kaayo, late pa gani ni siya. Mana, ma'am. Sit down. Number 2. Pagpataas day ko, ana, para ako'y maka-answer kaysa yun rakaayo. Ma'am, stand up Dudong Pawix. Ikaw ba, mangilog ka ba? Mana, ma'am. Ama, ano? Bagong Bayan number 3. Ma'am, kalibangon ko, ma'am. Pwede ko malibang, ma'am. Atik rin niya, ma'am. Ay, nakatik-atik niya. Answer na. Di Bakit ba mang gani? kakalibangon? Kaya akong kiyan gani. Di lagi nakalibangon, ma'am. Answer, ma'am. Kaya lisudan man siya na, ma'am. Ayaw na diha atik-atik Bagong Bayan, tindog na. Ni, kabut-buto ni Maria. Atik-atik Sige din na, ka Maria. kalibangon ba? Answer na. Tanawa, no. Atik-atik, no. Pitik, but-buto na yun ang bayhana na. Mana, ma'am? Sit down Bagong Bayan. Salamat, ma'am. Nya, Dudong Pawix, nagtukag di ko answer. Hala ko yawang Maria, oy. Dako man kayang answer. Alangon, kaya dako man akong gansiron. Tama po dito, pulke. Dako iyang yang siran. Clear Dalugdog number 4. Kayo mo ba? Ano, ma'am? Class, explain your answer o giunsa niyo pagkuha. Tuloy longsod. 7 plus 1 equals 8. 0 plus 2 equals 2. Bring down 1. 128, ma'am, ang akong answer. Very good, Tuloy longsod. Nahanapod lagi na explain ba? Kani, makalibang na jud ko ani. Maria, naglisod ka. Ingna lang ko basta di ka kabalo. Kaya tabangan ka kag-answer. 8 plus 3, 11. Bring down 1, carry 1. 5 plus 6, 11. Plus 1, 12. 121 ang akong answer, ma'am. Very good, Dudong Pawix. Hala, naglibog lagi ko na ilang answer ay. Ako lagi o, gibring down lagi na ako tanan. Maria, kung maglisod gani ka, ingna lang ko ha. Kay tabangan ta kag-answer, paliwanag. Bagong Bayan, explain your answer. 9 plus 3 equals 12. 9 plus 6 equals 15. 7 plus 1 equals 8. Ano akong answer, ma'am? 12,158. Mali Maria, diha lang sa ka ha. Kay di pa ka pwede mo lingkod kay mali ang imo answer. Dalugdog, explain your answer. 9 plus 1 equals 10. Bring down 0, carry 1. 6 plus 3 equals 9. Plus 1, 10. Muna, ma'am. Muna 100 akong answer, ma'am. Very good, Dalugdog. Balikan nato ang answer ni Bagong Bayan. Kinsay gusto mo correct sa answer ni Bagong Bayan? Ko, ma'am. Sige, Dudong Pawix, stand up. Ano to ning hambog o? Mali man imo answer, Maria. Kaya nga no. Kung mag-plus ganita sa tuo ta magsugod. Ang equivalent man sa primerong number, Maria, ones, tens, 100. Nanion, Maria, o aron makabalo jud ka. 7 plus 1 equals 8.
9 plus 6 equals 15. bring down 5. Ikiri ni mong 1. 9 plus 3 12. plus 1. 13. 1,358, Maria. Butangan mo kama. Mo na ang answer. Pasabot na ka, Kabalo Maria. na ko. Ay, inatuon ra di. Ay, mali dito ko ganina. Kay gihurutan na ko butang sa baba tanan. Very good dong pawiks. Panglingkod na mo duha. Yes, ma'am. Pinatuon. Yan, nasabtan na nimo Bagong Bayan. Yes, ma'am. Get your notebook, assignment. Class, nakapi na niyong assignment. Ang dili makapas o assignment ugma, akong pasiligon o ground.